Birumvikana ko inkuru iri kuvugwa cyane mu bitangazamakuru byinshi cyane ari inkuru y'urupfu rwa Yvan Buravan, umuhanzi w'umunyarwanda w'icyamamare, umuhanzi ugiye akiri muto kabisa. Baratuka ku muhanzi burabyo Yvan, abandi bazi nka Yvan Buravan, mu Bafaransa bavuga Yvan Buravan. Akaba yitabye Imana mu rukerera rwo kuri Itariki ya 17 Kanama 2022 yaguye mu bitaro byo mu gihugu cy'Ubuhinde aho yari yagiye kwivuriza. Ni itangazo ryasohowe n'abashinzwe kureberera inyungu ze banahamije ko Buravan yazize indwara ya kanseri yaramaranye iminsi. Hanyuma batubwira ko kuva yasohora indirimbo iheruka Big Time, Yvan Buravan yahise afatwa n'indwara atangira kwivuza ahari tariki ya 2 Nyakanga uyu mwaka. Mu cyumweru kimwe gusa kirengaho gato ari kwivuriza mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal, yaje gutaha icyo gihe ngo yavugaga ko yiyumva nk'umuntu umeze neza ari gukira, ariko nyuma y'iminsi mike ngo indi nkuru yaje ivuga ko yagiye kwivuriza muri Kenya. Noneho kuva icyo gihe rero ngo inkuru z'uburwayi bwe zakomeje kuvugwa cyane, ndetse umuryango we akenshi ugahamya ko icyo ukeneye atari ukwirwa bavuga uko amerewe, ahubwo ari amasengesho. Nyuma y'iminsi yivuriza muri Kenya rero Yvan Buravan yagaruye mu Rwanda, hatangira gutegurwa urugendo rwo kwerekeza mu gihugu cy'Ubuhinde, aho yajyanwe mu ntangiriro z'uku kwezi kwa 8 2022 muri urukerera rwo kuri Itariki ya 17 rero Kanama 2022 nibwo byamenyekanye ko yitabye Imana. Hanyuma kandi nkuko inkuru zivuga ku rugendo rw'umuntu ubwo rwasojwe zikunze gusoreza ku myaka ye, Yvan Buravan akaba yitabye Imana yujuje imyaka 27. Twerekeza i Goma mu gihugu cya Congo Kinshasa. General Gislain Chinkobo akaba yapfiriye hariya i Goma. Umuyobozi w'akarere ka gisirikare ka 34 mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC gaherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, General de Brigade Gislain Chinkobo akaba yapfiriye mu mujyi wa Goma ku munsi w'ejo. Radio Kapira asobanura ko amakuru yamenye avuga ko General Chinkobo yishwe n'indwara y'umutima kuri Itariki ya 16 Kanama hari ku munsi w'ejo. Uyu mujenerali amaze gupfa, umurambo we wajyanwe mu burukiro bw'ikigo cya gisirikare i Goma mu gihe hategurwaga umuhango wo kuba bamusezeraho bwa nyuma. Uyu musirikare yabaye umuyobozi w'akarere ka gisirikare ka 34 kuva tariki ya 10 Kamena 2021. Ni nabwo yasimburaga mugenzi we General de Brigade Dieudonné Kapinga Mwanza. Urupfu rwe rukaba rukurikirwa mugenzi we nawe wayoboye akarere ka gisirikare ka 34 kugeza muri 2018 kakitwa akarere ka 8. Akaba ari General Vainqueur Mayala wapfiriye Kinshasa ku itariki ya 4 z'uku kwezi azize uburwayi. Akarere kayobora umenya ari danger. Mu gihugu cya Kenya igiteranyo cy'amajwi y'abiyamamarizaga kuyobora Kenya ngo kirarenga 100% rero Raila Odinga akaba yabyanze kabisa bivamo. Bamwe mu bagize komisiyo yigenga y'amatora bagaragaje ko igiteranyo cy'amajwi y'abakandida bane biyamamarizaga umwanya wo kuyobora igihugu cya Kenya rero ngo kirenga 100%, aricyo cyatumye batumvikana n'umuyobozi wabo wa Fulache Bukati. Hari masaji cyamunsi cyo kuri Itariki ya 15 Kanama n'ejo bundi nibwo rero iyi komisiyo yari itegerejwe ko itangaza ibyavuye mu matora mukuru w'igihugu yabaye kuwa 9, ariko mbere y'uko iki gikorwa kibaho abagize iyi komisiyo bananiwe kumvikana biteza imvururu mu cyumba cyabereyemo iki gikorwa nyine mu gace ka Bomas. Umuyobozi wungirije wa komisiyo y'amatora Juliana Cherera ari mubanze ko aya majwi yatangazwa, ariko bikaba iby'ubusa. Yasobanuye ko impamvu yatumye bananirwa kumvikana ari uko igiteranyo cy'amajwi y'abakandida bane William Ruto, Raila Odinga, George Wajakoya ndetse na Waiga David Mwaure kirengaho 0.01%. Ijanisha yemeza ko rirenga amajwi ibihumbi 100 ngo batazi neza aho yavuye. Cherera mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ejo rero ku munsi w'ejo yagisobanuye agira ati igiteranyo cy'ijanisha ry'umusaruro w'abakandida bane urenga 100% 0.01% ngo bingana n'amajwi 122 niko kateje ubwumvikane buke mu majwi ya nyuma ya president. Nuko niko byagenze kabisa, imvuru ziravuka, abantu bakubitana inguma, abandi bakubitana intebe.
nako abapolisi babinjiramo babatatanya. Adusimbukira gato ku mugabane w'Uburayi. Amabuye ashushanya inzara mu Burayi ngo yatangiye kugaragara, bati kuki bibaye ubungu. Nubwo kuko amabuye asanzwe atazirwa igisani nsigamugani ngo numbona urire, ko bakunda kuyita ngo numbona urire, ugenekereje nyine mu Kinyarwanda. Abandi bakayita amabuye y'inzara ngo ari kugaragazwa n'amapfa mu Burayi. Ubwoko bw'aya mabuye asanzwe ayitwa rero ngo igisa n'insigamugani nyine ngo numbona urire, bavuga ko byatewe nuko imvura yabaye nkeya cyane, n'ubushyuhe bugakomeza kuba bwinshi cyane, rero bigateza amapfa yibasiye ibihugu byinshi cyane hari i Burayi. Rero bakagira uko bimeze rero birimo kugabanya ingano y'amazi mu migezi imwe n'imwe, maze bigahishura imiburo y'abantu babayeho kera ku bihe ngo by'akanda, ngo ni inzara cyangwa se amapfa akabije. Ayo mabuye ngo yiswe amabuye y'inzara rero ngo ni ibitare biri ku nkombe z'imigezi, aboneka gusa iyo amazi yagabanutse ku buryo bukomeye cyane. Ariko rero muri ijoro ryakeye hari ibihugu byinshi imvura yaguye ndetse yangiza ibintu byinshi cyane, nko mu Bufaransa imvura yaguye, hari ibintu byinshi cyane yagiye yangiza kabisa. Kuri aya mabuye rero ngo haragiye yandikwaho ubutumwa bwasizwe n'abantu bo mu bihe bya kera cyane, bavuga ku biza bizaterwa n'ibura ry'imvura, bikibutsa ibihe bibi baciyemo mu bihe by'amapfa. Ubundi yari asanzwe hari imigezi, kandi mu migezi hasi harimo ibitare, none imigezi yarakamye kubera amapfa, kandi baza gusanga kuri ibyo bitare handitse ubutumwa bwagiye bwandikwa n'abantu ba kera cyane, harimo n'ubwanditswe imbere ya Yesu. Hari abagiye batera ubutumwa bumaze imyaka amagana n'amagana, nk'uko byerekanwa n'umuntu ukoresha Twitter uhariya muri kimwe muri ibyo bihugu. Ubutumwa bwaherekanijwe n'abantu benshi cyane. Ubutumwa ngo bwa kera cyane ngo ni ubugaragara ku mabuye bwabanwe ku nkombe z'uruzi Elbe bwo mu 1916, bwanditse mu Kidage bugira buti numbona urire. Ubutumwa arimo kubona bwanditse kuri aya mabuye ngo bwanditswe kera cyane, ati numbona utangire kurinza riraba yaje. Mu gihugu cya Centrafrique naho dusimbukiraho gatoya nkubwire ko hari abantu bari mugeze kuba minisitiri bashaka kwigaragambya ngo bamagana ingabo z'u Rwanda ziriya. Abanyapolitike baba ndetse n'abakomoka muri Repubulika ya Centrafrique batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Faustin Archange Touadera ndetse n'abagize imiryango itandukanye ngo barashaka kwigaragambya abamagana ingabo z'u Rwanda ziri muri iki gihugu zagiye kugarura amahoro, ngo basaba ko zataha. Ikinyamakuru Jeune Afrique nicyo cyabitangaje kigira kitabashaka kwigaragambya, barimo Crepin Mboli Gumba ushyigikiye François Bozize wayoboye iki gihugu, hakabamo Gisèle Bedon wabaye minisitiri w'uburezi kuva muri 2014 kugeza 2015, ndetse n'abo mu ihuriro ry'imiryango iharanira iyubahirizwa ry'itegeko nshinga ryo kuwa 30 z'ukwezi kwa gatatu 2016. Barateganya kwigaragambya muri Centrafrique no kuri ambasade y'u Rwanda mu Bufaransa, aho umuyobozi w'iri huriro atuye, bashinja ingabo zarwo umugambi wo gufasha Perezida Touadera mu rwego rw'umutekano, ngo agahinduza itegeko nshinga ku buryo byamufasha kwiyamamariza kuyobora manda ya gatatu. Abanyapolitikani ngo barateganya kwifashisha umuturanyi wa Centrafrique ariwe Repubulika ya Demokarasi ya Congo ibanye nabi n'u Rwanda muri iki gihe, kugira ngo ayitere inkunga muri iyi myigaragambyo yaba ya politike ndetse n'iy'amafaranga. Umwe mu bakora mu biro bya Perezida wa Centrafrique yabwiye iki kinyamakuru ko abafite umugambi wo kwamagana ingabo z'u Rwanda ari abashyigikiye ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro ya CPC byashaka guhirika ubutegetsi zikawuburizamo mu mpera za 2020 ubwo zajyaga kurinda umutekano w'amatora y'umukuru w'igihugu n'abadepite. Agira ati icyifuzo cy'uko u Rwanda rwava muri Repubulika ya Centrafrique gituruka ahanini mu barwanya ubutegetsi bashyigikiye inyeshyamba za CPC, kubera ko umugambi wo guhirika ubutegetsi wapfubye kuko dufite inshuti nk'u Rwanda. Rero tugomba kubarwanya. Igitekerezo gishinja u Rwanda kwivanga nicyo kurangaza abantu. Aho ngaho ni mu gihugu cya Centrafrique. Mu yandi makuru ngufitiye rero umuraperi akaba n'umukunzi wa Rihanna Asap Rocky ngo arashinjwa kurasa uwahoze ari inshuti ye.
n'umuraperi Rakim Meyers wamenyekanye nka ASAP Rocky muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akurikiranyweho icyaha cyo gukubita akanaraswa hoze ari inshuti ye witwa ASAP Rally. Ikinyamakuru People magazine cyatangaje ko ASAP Rocky akurikiranwe ibyaha birimo gukubita ndetse akanakomeretsa hoze ari inshuti ye ASAP Rally abari banahuriye mu itsinda ASAP Mob rihuriyemo n'abandi baraperi batandukanye. Ibi byaha ASAP Rocky akurikiranweho iki kinyamakuru rero kivuga ko byakozwe mu kwezi k'Ugushyingo umwaka wa 2021 ariko ubu ngubu akaba ari bwataye muri yombi nyine akurikiranweho ibyo byaha akomeje kugenda akekwaho. Muri Repubulika na Demokarasi ya Congo naho twerekezeyo ngo barifuza ko Uburusiya bwabafasha kugarura umutekano mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Abakongomani ngo bakomeje gusaba Uburusiya kubafasha kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bw'igihugu cyabo. Ibi ni bikomeje kugarukwaho n'abaturage ba Congo benshi ngo kuko basanga kugira ngo igihugu cyabo kibashe gukemura ikibazo cy'umutekano muke no kurwanya imitwe yitwaje intwaro by'umwihariko M23 mu burasirazuba bw'icyo gihugu ari uko Uburusiya bwabibafashamo. Ibi byagarutsweho na Kiabuta Numbi Joyce umusore w'umukongomani ubwo ngo yaganiraga n'ikinyamakuru Sputnik cy'Abarusiya muri gahunda izwi nka We Are Together itegurwa n'urubyiruko rw'Abarusiya mu kiswe Rosmolodiozi. Iyi gahunda ngo ikaba ibahuza n'urundi rubyiruko rwo mu bindi bihugu harimo nabo ku mugabane wa Afrika. Gusa ayandi makuru avuga hariya muri Congo Kinshasa nuko noneho nyuma y'amasaha make yo ku munsi w'ejo ubw'ingabo za leta ya Congo zasekuranaga na M23 angona ngo agahenge kongeye kugaruka. N'ingabo z'igisirikare cya Congo zari zabyutse zigaye ibitero bikomeye mu birindiro bya M23 zigamije kuzitinsura no kubambura bimwe mu bice bisanzwe biburwa n'uyu mutwe. Ingabo z'igisirikare cya Congo zari zabyutse zigaye ibyo bitero rero. Amakuru ava muri Congo akavuga ko imirwano yamaze hafi isaha yose impande zombi zihererekanye ibisasu bikomeye ndetse bakoresha imbunda ngukarabutaka nk'uko nyine ibitangazamakuru byagiye bibyandika bavuga ko bakomeje kurasana ku rwego rwo hejuru mu kanya n'ubutumwa. Ikuzani ibintu bati iminota utamara ku mirongo yose ndetse na internet yihuta mu buryo ntagereranywa. Ngura ubuntu paki yo guhamagara ku mafaranga 200 gusa ubona iminota 90 bakoreshe ku mirongo yose mu masaha 28. Akarusho nuko ubuntu paki za internet iminota 100 buri munsi uwahamagaza imirongo yose kandi akanyenyeri 255 urwego uhitemo icyumweru ya gigabyte 1 n'igice ku mafaranga 1500 cyangwa y'ukwezi ya gigabyte 31 ku mafaranga 1010 gusa. Airtel, umurongo wa telefoni zigezweho. Radio 1 First Review. Nguko rero nuko ibintu biba bimeze rero mu butumwa nyine bwari bwashyizwe hanze n'umutwe wa M23 bakoresha urubuga rwa Twitter. Bakaba bavuze ko babashe kwirukanka n'ingabo za leta ya Congo bakazisubiza mu birindiro by'izari zaturutsemo. M23 ikabishinja FARDC kwigaba ibitero ifatanije n'umutwe wa FDL urwanya u Rwanda n'indi mitwe yitwaje intwari isanzwe itemewe na leta ya Tshisekedi. Nongere mwibutse aho wakura akazi, aho wakura umukozi ushoboye. Umuntu ukeneye akazi hari abantu ashobora kunyura bitwa inzira y'akazi company bakamufasha kumurangiraho akazi kari, ndetse n'umuntu ukeneye abakozi nawe bamufasha kubona abakozi babihugukiwe kandi bameze neza bafite ikinyabupfura bazi cyo gukora. Abakozi bo mu rugo, abakwiziniye barahari, abantu bita ku bana, abazamu, abajardinier, abantu bafasha abana gusubira mu masomo, abita ku bageze mu zabukuru barahari nabo, abarwaza bamucoma, abakora kuri za station za essence, abaserveri mu tubari dutandukanye cyangwa se mu alimentation, mu mahoteli, muri za moteri n'ahandi hose yahurira abantu, abakora mu by'ubucuruzi, abakora amasuku mu bigo bitandukanye yewe nabo barabafite. Abo bose rero mukeneye akazi nyabuneka musimbukira ya Kimironko ku muhanda werekeza kwa Mushimira uturutse muri gare ya Kimironko nyine werekeza hari Ituze Garden ndetse na Foursquare Church. Foursquare Church n'urusengero ujya hagati ya iyo Ituze Garden ndetse na Foursquare urahabona icyapa cyanditseho inzira y'akazi company winjiye muri iyo nzu.
urabasanga mu wundi bagufashe cyangwa se uhamagare kuri 0784 64 540 ndetse na 0789 66 abangaba bakubera umuhuza kabisa, ubundi hasigaye ibintu bigende neza cyane. Ako niko ibintu bimeze kabisa. Irutsiro hari inkuru idasanzwe yavuzweyo, inkuru dushaka gusoma ku binyamakuru byinshi, ariko reka nyirebe ku kinyamakuru cyitwa Kibondo News aho bandika inkuru z'abana. Irutsiro ngo umwana w'imyaka 17 aravuga gusambanya intama y'umuturanyi. Uyu mwana w'imyaka 17 wo mu karere ka Rutsiro batashatse gutangaza amazina ye ngo yaguye gitumo, ari gusambanya ngo intama y'umuturanyi aho yarayiziritse mu gisambu. Byabaye ejo bundi ku itariki ya 15 Kanama mu masaha ashyira saa 12 z'umugoroba mu murenge wa Rusebeya akagari ka Remera aho mu mudugudu wa Shemi. Urasimbukira kuri iki kinyamakuru usoma ibijyanye n'iyo nkuru. Hanyuma mu yandi makuru yagiye avugwa nanone, hafashwe abantu bane bakekwaho kwiba mudasobwa z'abanyamahanga ngo bitabira inama i Kigali. Polisi y'u Rwanda yagaruje mudasobwa ebyiri zirutse kwibwa n'abanyamahanga babiri barimo umunyakenya ndetse n'umuhinde ubwo bari bitabira inama zabereye mu mujyi wa Kigali muri Convention Center ndetse na Kigali Marriott Hotel. Hafatwa abantu bane bakekwaho kugira uruhare muri ubwo bujura. Bafashwe n'uwitwa ngo Gasore niko bamuhise hano gukurikiranwa kuba yaritwaraga nk'umwe mu batumirwa akinjira abera inama zamwe no kwibazira mudasobwa. Aho ya mbere y'ibyo muri Kigali Convention Center habera inama mpuzamahanga yiga ku byanya bya Afurika bikomye mu kwezi gushize kwa Nyakanga. Nawe ya kabiri yiba mu nama mpuzamahanga ya Kigali Global Dialogue yabereye kuri Marriott Hotel muri uyu mujyi wa Kigali. Tugarutse gato Irutsiro rero, haravuga inkuru y'umusaza ufunganye n'abahungu be batatu ukekwaho kwica umuhungu wa mwene nyina. Ni mu karere ka Rutsiro gaherereye mu ntara y'Iburengerazuba. Umugabo n'abahungu be batatu batawe muri yombi bakekwaho kugira uruhare mu rupfu rw'umusore wo mu muryango wabo. Iyi nkuru tubona ku kinyamakuru Rwanda Tribune aho bavuga ko uyu musore w'imyaka 40 ngo yasanzwe ku muhanda yapfuye kandi akaba yarafitanye amakimbirane na se wabo ndetse n'abahungu b'uyu muse wabo. Ibi byabereye mu karere ka Rutsiro umurenge wa Kigeyo akagari ka Nkora ho mu mudugudu wa Gasereganya. Naho Igicumbi rero ngo abantu abasengera mu mazi ya Rusumo ngo baraburirwa. N'abantu bajya mu mazi amanuka ku musozi mu bintu by'ibitare ngo bagagaramo bakeneye ibisubizo by'Imana. Ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi bukaba busaba abantu baturuka hirya no hino mu gihugu bajya gusengera mu mazi yo ku Rusumo mu murenge wa Mutete mu karere ko bagomba kubihagarika kugira ngo batazahuriramo n'ingorane zo kuhaburira ubuzima. Bari ibibuye bijya bimanuka bikabakubita mu mutwe abandi bakamanuka amazi akabajyana, ariko ngo bavuga ngo bari bategereje ibisubizo by'Imana. None barimo kuburirwa kabisa babwira ati nyamuneka ibyo bintu mubireke. Ariko iyo nzo havuzwe inkuru y'aborozi banga kujyana amata ku makusanyirizo ngo kubera igiciro kiri hasi. Nawe indi nkuru yagarutsweho cyane yuko mu Rwanda ku munsi w'ejo hatangiye ibarura rusange ry'abaturage n'imiturire rya gatanu. Aho buri wese asabwa kumenya amakuru yaraye iwe mu ijoro rya tariki ya 16 akaba ari azaha abantu bazaza kubarura. Nkuko bisanzwe iteka dusoreza ku makuru ajyanye na COVID-19 ku munsi yapimwe abantu 2440 basanga abantu batanu bafite COVID kandi uko ari batanu bose bafite ibimenyetso ntawe COVID yishe ku munsi w'ejo nta n'uwagiye mu bitaro, ariko uko ari batanu bane bakomoka mu mujyi wa Kigali abandi undi umwe yagaragaye i Rubavu ahandi nta muntu n'umwe yigeze agaragarayo.